n'eshatu z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka azaba yujuje imyaka 62 kubera ko yavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani mwaka w'1963. Yavukiye mu mujyi w'Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umwe mu bagize ubwoko bwa Luba mu moko abahariye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagusuhuje wowe uduteza amatwi ngiye kukubwira amateka ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Njye uri kumva nitwa Tuyiringire Ahmed. Ngwaye ikaze muri iki kiganiro uri gucyumvira kuri Gira Ubuzima TV Special. Uyu yavutse kuri nyina witwa Marthe na se witwa Etienne Tshisekedi. Uyu Etienne Tshisekedi ise wa Felix Antoine Tshisekedi yabaye minisitiri w'intebe w'icyahoze ari Zaire, yaje guhinduka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka ya za 90. Yagize ubuzima bwiza akiri muto mu murwa mukuru wa Kinshasa, ariko igihe se yashingaga UDPS mu ntangiriro z'igihumbi 1980 arwanya Mobutu ku mugaragaro, Felix yahatiwe kumuherekeza afungirwa mu rugo mu mudugudu yavukiyemo wa Kasayi rwagati. Ibi byatumye amasomo ye ahagarara. Ese Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba yarakandagiye mu ishuri nyuma yaha? Ibi natwe ritubizi. Mu mwaka w'1985 Mobutu yaramwemereye, nyina na barumuna be bemererwa kuva i Kasayi. Ibi ni ibintu byaje kumukomerera. Yakomeje kuba i Buruseli mu Bubiligi aho yakoraga imirimo itandukanye. Ese wari uzi ko mu mirimo idasanzwe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakoze harimo gutanga amapiza n'akazi ko gukoropa cyangwa se gukora amasuku nyine? Iyi ni imirimo itangaje utaruzi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakoze. Nyuma yaje kuba umunyamuryango wa UDPS. Felix Antoine Tshisekedi uburyo butunguranye cyane UDPS cyangwa se iri shyaka ryaje kugira umuyobozi nka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asimbuye se nyakwigendera Etienne Tshisekedi. Muri urwo ruhare Etienne Tshisekedi yabaye perezida w'iri shyaka UDPS, aba minisitiri w'intebe wa Zaire inshuro 3 n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi ku ngoma ya Mobutu Sese Seko. Tshisekedi yari umukandida w'ishyaka UDPS ku mwanya wa perezida mu matora ya rusange yo mu Kuboza mu mwaka w'2018. Akaba yaratowe nubwo yashinjwaga amakosa mu mashyirahamwe menshi akurikirana amatora ndetse n'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Urukiko rw'itegeko nshinga rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwemeje intsinzi ye nyuma y'uko undi munyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa Martin Fayulu yamaganye ibyavuyemo. Ariko Tshisekedi yashinjwaga kugirana amasezerano n'uwamubanjirije Joseph Kabila. Amatora yaranze ubutegetsi bwa mbere bw'amahoro kuva muri demokarasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigenga mu Bubiligi mu 1960. Aya niyo matora ya mbere yarabaye ari ay'amahoro. Ni amatora ya mbere yarabaye hatabayeho guhirikwa no guhitana perezida urusanzwe ku buyobozi. Ibi byabaye kubera ko ihuriro rihuriweho na Congo FCC bifatanyije na Kabila ryakomeje kugenzura inteko ishinga amategeko ndetse na guverineri w'intara. Ubushobozi bwa Tshisekedi bwo kuyobora cyangwa se gushyiraho minisitiri w'intebe mushya bwari bugarukira mu mezi 6 ya mbere ya manda ye. Yavuze ko umufatanyabikorwa we w'ubumwe muri politike Vital Kamerhe nk'umuyobozi w'inama ya minisitiri yabanje kumugira minisitiri w'intebe, ariko akaba adashyigikiwe n'inteko ishinga amategeko kugira ngo ayobore neza. Muri Gicurasi mu mwaka wa 2019 yagiranye amasezerano n'ubwiganze bw'inteko ishinga amategeko ya Kabila yo gushyiraho minisitiri w'intebe wa Sylvestre Ilunga ku ya 27 Nyakanga mu mwaka wa 2019. Imishyikirano yaje kurangira hagati ya Tshisekedi n'inteko ishinga amategeko yemera ko hashyirwaho guverinoma nshya. Ku ya 19 Gicurasi mu mwaka wa 2024 habayeho kugerageza guhurika ubutegetsi kuri Tshilombo iyobowe n'itsinda ririmo umunyapolitike utavugwa rumwe n'ubutegetsi Christian Maranga. Kugerageza guhirika ubutegetsi byahitanye abantu 6 barimo
maranga nyine. Umwuga wa Felix Tshisekedi muri politike mu mpera z'umwaka wa 2008, Tshisekedi yagizwe umunyamabanga wa UDPS ushinzwe ububanyi n'amahanga. Mu Gushyingo mu mwaka wa 2011 yabonye umwanya mu nteko ishinga amategeko uhagarariye umujyi wa Mbuji-Mayi mu ntara ya Kasai iburasirazuba. Ntiyigeze yicara avuga ko amatora y'uburiganya Tasio yarakenewe kandi manda ye yateshejwe agaciro kubera kuba adahari. Muri Gicurasi mu mwaka wa 2013 yanze umwanya w'umunyamabanga muri komisiyo yigenga y'amatora yigenga Seni, vuga ko ashaka guhagarika umwuga we wa politike kubera ko ingingo ya 17 ya Seni kubiyemo abayoboke n'abayoboke b'ishyaka rya politike. Mu Kwakira mu mwaka wa 2016 Tshisekedi yabaye umunyamabanga mukuru wa UDPS. Amatora yo mu mwaka wa 2018 ku ya 31 Werurwe mu mwaka wa 2018 yatorewe kuyobora UDPS nyuma y'urupfu rwa se ku ya mbere Gashyantare mu mwaka wa 2017. Kuri uwo munsi UDPS yamugize perezida mu matora rusange yo mu Kuboza mu mwaka wa 2018. Ku ya 10 Mutarama mu mwaka wa 2019 hatangajwe ko Tshisekedi yatsindiye kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu matora yo mu Kuboza mu mwaka wa 2018. Aha yatsinze undi muyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu na Emmanuel Ramazani Shadari wari ushyigikiwe na Perezida Kabila ucyuye igihe gito wari umaze imyaka 18 ari perezida. Fayulu igisonga cya kabiri ngo yaba yarariganyijwe amajwi kandi ngo yamagana ibyavuye mu matora yivuye inyuma. Ku ya 19 Mutarama muri uwo mwaka wa 2019 urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga rwanze icyo kibazo, bituma Tshisekedi atorwa ku mugaragaro nka perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva ubwo yarahiriye kuba perezida ku ya 24 Mutarama mu mwaka wa 2019, tangira imirimo bukeye bwaho ku ya 25 muri Mutarama mu mwaka wa 2019. Bibaye ku nshuro ya mbere kuva Kongo ibona ubwigenge mu mwaka wa 1960 ko perezida uriho yahaye amahoro abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu mahoro, akabaha inshingano zo kuba perezida nyine. Ku ya 20 Mutarama Afurika y'Epfo yashimye Tshisekedi ku matora ye, nubwo umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi biburira gushidikanya ku bisubizo byatangajwe n'urukiko rw'itegeko nshinga. Mu mwaka wa 2019 yabaye perezida kugeza ubu ngubu nyine. Aka kanya mu mwaka wa 2025 niwe perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi amaze kurahira byavuzwe ko hazatorwa umwe mu bagize ihuriro rya Kabila kugira ngo amubere minisitiri w'intebe. Ku ya 13 Werurwe mu mwaka wa 2019 Tshisekedi yashyize umukono ku itegeko ryo kubabarira imfungwa zigera kuri 700 harimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa politike bafunzwe na Kabila, kandi iki cyemezo cyakurikije amasezerano ye yahawe icyumweru kibanziriza kwemerera gutahuka. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 imishyikirano yari irimo hagati ya Tshisekedi na FCC inteko ishinga amategeko na Sena. Mu mpera za Mata Jeune Afrique yatangaje ko Kabila yasabye Tshisekedi umuyobozi w'isosiyete icukura amabuye y'agaciro Albert Yuma nk'umukandida wa minisitiri w'intebe. Yuma ashyigikiye amategeko mashya y'ubucukuzi yemejwe mu mwaka wa 2018 yashyize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu makimbirane n'amasosiyete mpuzamahanga acukura amabuye y'agaciro, kandi Tshisekedi yari afite igitutu cy'amahanga cyo kutamushyiraho. Tshisekedi yamaze amezi akomeza gukorana n'abaminisitiri bo muri guverinoma ya Kabila yari yarabyemeje mu nteko ishinga amategeko. Yahuye n'ibibazo mu guhangana n'amakimbirane ya Kivu kimwe n'icyorezo cya Ebola mu karere k'iburasirazuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro za Werurwe Tshisekedi yatangiye gahunda yo kunoza ibikorwa remezo, ubwikorezi, uburezi, imiturire, itumanaho, ubuzima, amazi n'ubuhinzi. Benshi mu bayobozi b'intara nabo batsinzwe n'abakandida bafatanije na Kabila. Ku ya 20 Gicurasi mu mwaka wa 2019 Tshisekedi yagiranye amasezerano n'ihuriro rya FCC na Kabila
ashyiraho umukozi wa leta w'umwuga Sylvestre Ilunga nka minisitiri w'intebe. Ilunga yatangiye umwuga we wa politike mu myaka ya za 70 kandi akora imirimo myinshi y'abaminisitiri iyobowe na Mobutu Sese Seko mbere yo mu mwaka w'1997. Ni n'umufasha wa Kabila. Mu mpera za Nyakanga mu mwaka w'2019 Tshisekedi yagiranye amasezerano n'inteko ishinga amategeko yo gushyiraho mu mpera za Nyakanga mu mwaka w'1919 Tshisekedi yagiranye amasezerano n'inteko ishinga amategeko yo gushyiraho guverinoma nshya. Inama y'abaminisitiri nshya ya Lunga izaba irimo abanyamuryango 35, abaminisitiri 48 n'aba visi minisitiri 17. Bigomba kugabanywa hagati ya FCC ihujwe na Kabila na Tshisekedi ya CACH. Benshi muri minisiteri bagiye muri FCC barimo 3 muri 6 bakomeye: ingabo, ubutabera n'imari, mu gihe ububanyi n'amahanga imbere mu gihugu n'ingengo y'imari bagiye ku bafatanyabikorwa ba Tshisekedi. Nyuma y'urugamba rw'ubutegetsi rwabonye ihuriro n'abafatanyabikorwa b'uwabanjirije Tshisekedi byasenyutse kandi abashinga amategeko benshi baratsindwa. Lunga yahatiwe kuva ku mirimo ye maze Tshisekedi ashyiraho umuyobozi wa Jessamine Jean Michel Sama Rukonde wasimbuye uyu muyobozi Lumumba ku ya 16 ku ya 15 Gashyantare mu mwaka w'2021. Ku ya 12 Mata mu mwaka w'2021 Tshisekedi yarangije ku mugaragaro ihuriro ry'imyaka 2 yari afitanye na Kabila n'abafatanyabikorwa be igihe minisitiri w'intebe Sama Rukonde yashyizeho guverinoma nshya. Kuri televiziyo y'igihugu umuvugizi wa Tshisekedi Kasongo Mwema Yamba yatangaje ko hari abantu bashya barimo Antoine Nsamba Karambayi nka minisitiri w'ibirombe. Perezida yashoboye kwirukana ibintu bya nyuma bisigaye muri guverinoma yari indahemuka kuri Kabila. Kuva ubwo nyine Tshisekedi ahinduka uwigenga. Tshisekedi yasabye ko hasubirwaho amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yasinywe n'Ubushinwa n'uwamubanjirije Joseph Kabila, cyane cyane amasezerano ya Skomine miliyari nyinshi amabuye y'agaciro remezo. Yasezeranyije kandi guhagarika no gutema amashyamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'2030. Mu masezerano ya mbere y'inama y'ikirere cya COP26 mu Kwakira mu mwaka w'2022 Tshisekedi yanze kuzana abacancuro b'Abarusiya kugira ngo bafashe guhosha amakimbirane yarakabije mu burasirazuba bw'igihugu, kandi yiyemeza gukomeza gahunda z'iterambere ry'ubukungu nubwo umutekano muke wari uri mu karere. Muri uko kwezi kandi yatangaje ivugurura rya gisirikare kugira ngo hashyirweho ingabo z'igihugu zishyize hamwe zagiye zivanga mu buryo utandukanye bw'imitwe yigometse hamwe n'icyahoze ari igisirikare cya Zaire ya Mobutu. Ivugurura ryarimo umushinga w'itegeko rishya ryo gukoresha igisirikare. Izindi ngamba zafashe umuryango wo gushimangira umutekano wa Kongo harimo gushyiraho abayobozi bakuru b'ingabo, guha akazi abashoramari bo mu gihugu cya Romania ndetse no kuzana izindi ngabo z'amahoro muri EAC na SADC mu karere ka Kivu. Nyuma y'amatora ya perezida mu mwaka wa 2023 Tshisekedi yagize uruhare rugaragara mu kwiyamamaziriza manda ya kabiri. Ku ya 31 Ukuboza mu mwaka wa 2023 abayobozi bavuze ko Tshisekedi yongeye gutorwa n'amajwi 73%. Abakandida 9 batavuga rumwe n'ubutegetsi bashyize umukono ku itangazo ryanga abatora basaba ko hasubirwamo. Muri Gicurasi mu mwaka wa 2023 yasuye Ubushinwa abonana na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping mu rwego rwo gushimangira ubufatanye n'Ubushinwa no kongera kuganira ku masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umusaruro ukomeye kandi woherezwa bicuruzwa mu muringa uranium na cobalt. Ku ya 19 Gicurasi mu mwaka wa 2024 yibasiwe ari kumwe na mugenzi we Vital Kamerhe mu gikorwa cyo guhagarika
cyo guhirika ubutegetsi cyatangijwe n'uwiyise New Zaire ariko abasha kuburizamo vuba ibyo bikorwa. Mu kwakira mu mwaka wa 2024 Tshisekedi yasohotse mu mwiherero w'ibihugu by'igifaransa i Paris nyuma y'uko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yananiwe kuvuga amakimbirane yabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo rye yanze kandi ifunguro rya saa sita ryakiriwe n'umuryango mpuzamahanga wa de la Francophonie ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo. Ku ya 18 Mutarama mu mwaka wa 2025 Tshisekedi yongeye gushimangira ko Kinshasa yanze kugirana ibiganiro n'inyeshyamba za M23 agira ati kwemeza abo bagizi ba nabi byaba ari igitutsi ku bahohotewe ndetse n'amategeko mpuzamahanga bitewe n'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yatangaje ko u Rwanda rushyigikiye igitero cya Goma n'inyeshyamba za M23. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritse umubano w'ububanyi n'amahanga hagati y'ibihugu byombi ku ya 26 Mutarama mu mwaka wa 2025. Ndabashimiye mwese mwadukurikiye muri aya makuru. Nitwa Tuyiringire Ahmed, nguhaye ikaze mu makuru yacu y'ubutaha.